horanye n'ubu nibwo ufite bwatumye abana b'Isiraheli bazamuka umusozi ntibahangara kukureba n'ubu nibwo ucambaye ubwo utashimye rero kuza wowe ubwawe ngo wivuganire n'ubu bwoko bwawe ukampitamo kugira ngo ntambutse ubutumwa wabageneye zibura amatwi yabo kakurya wazibuye cakimeme kidedemanga wezesha amaso yabo yo mu mwuka bahinguranye hirya yibi bagiye kurebesha amaso yabo. Uyu munsi nawo Nyagasani urawunyibukireho kubw'ibambe ryawe habarinje Nyagasani ahubwo izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru none nibihe bidashira. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Korushaho tukavuga ngo amina. Shima Imana kuba muri riteraniro ry'abera n'iby'agaciro kanini kuba abayobozi ba Air Force bararenze uno muhana bakarenga n'indi mihana ituyemo abanyamurenge bakabona ko ari njewe twobana muri uyu mugoroba ciye bugufi imbere yanyu bayobozi na Air Force muri rusange kubw'iyo privilege mwampaye n'Imana ikabyemera ko tubana kuri uyu munsi. Kigira kabiri ndaramutsa abavyeyi biri torera ari nabo bavyeyi bacu tugira amahirwe yo kongera kubana nakomeje kwitegereza mbona mwarancuze ubwo mperuka hanga twari twaraganye turavuga ngo nimugira ikindi gitendo mukora muzambwire mumare muryumaho none reba ukuntu hano hasa rero ndumva nuzuye ishimwe ry'Imana ubwo kungirira icizere kugira ngo nganire ijambo rikomeye muri iki gihe abantu benshi batabashije kumenya. Representa tuganira ambwira ko nzaza kuganira namwe yambwiye ko tuzaganira hejuru yo gukora mu gihe cyawe. Semeni amina cyangwa mu yandi magambo kumenya icyo ukwiriye kuba ukora mu gihe cyawe. Abantu benshi bishwe n'ijambo ryitwa ngo twa tege abantu benshi barasa n'abana bari muri pre-unity bahawe marikeri gusa yo gukororinga amacolors ariko bataragira shua y'umukoro bakwiriye kuba bakora. Ariyo mpamvu bahora mu gititi cyo kuvuga ngo twakoze ibi twararirimbye twarasirimbye twasengeye umurwayi twakoze ibi nabiri ariko nyuma ya twa you yourself wakoze iki? Nyuma yuko mwaririmbye nyuma yuko mwasirimbye umurwayi wa kanseri agahaguruka umutabe wawe umugabane wawe umusanzu wawe muri ico gikorwa nuwuhe? Ubundi ngiye kuganira n'umuntu Semeni amina ngiye kuganira na Bizoza mbere yuko aboneka mu muryango w'abazoza imubyumvisha. Ngiye kuganira na pilote wabayeho mu mugambi w'Imana mbere yuko avuka mu basegege. Uwo mugambi w'Imana ni wo mukoro yakuzaniyeho hano ku isi hirya y'igititi cya Air Force. Ngiye kuganira n'umupasiteri Imana yateguriye iriya mu bwami bwayo apana uwo bamenyeho amavuta hano uw'Imana yateguriye iriya tukaza kumubona ino. Semeni amina. Ubundi umuntu arimo babiri
umuntu ari mu Imana yagambiriye kuva kera, umuntu agasubira akaba uwo mubabo. Wa mugore Elisa aramubwira ngo ngukorere iki? Aramubwira ngo nibera mubi wacu, nibera mu wacu ntaco mbaye undeke. Umuntu abamica Imana ishaka kumukoresha, agasubira kandi akabamica abantu bashaka kumukoresha. Rero ni amahitamo yawe kumenya ngo nakora ikihe n'ikihe gikwiriye muri. Ntabwo tubereyeho kuboneka gutya. Ubundi mu buzima busanzwe niyo ababyeyi baduha amazina, ntimureba aya mazina mwitwa. Ababyeyi babajije icyatumye bayabaha, bashobora kubaha ubusobanuro butimbitse, ariko mu gihe muzuzuza icyo mwaremewe, semeni amina, bizamenyekana impamvu mwiskuko. Gideyoni mu busobanuro bw'amazina biravuga ngo ni the great warrior, ni umurwanyi uhambaye. Ariko Isi arimwita, yari yiteze ko ari uzaba akiza Abamidiyani. Dawudi Yesayi yita abana amazina, aseruka kumuhereza amwita Davide. Ntabwo yari azi icyo amininze, ntabwo yari azi icyo asobanuye. Yaravuze ngo Davide birasobanura ngo nukundwa n'Imana. Iyo Mana imubana nawe mu ntama, intare zikaza akazishanyura, idubu zikaza akazishanyura. Kubera Imana yabanaga nawe mu mugambi w'iremwa rye. Mwumvire itangazo. Murebe intambara z'abayumbe muza murwana, abapasteri muza murwana, abakobwa mutarashaka muza murwana iz'abagore, muza muzitsindwa kubera ko atari izanyu. Subiyemo. Ta mupasteri wateguriwe ku Mana iri wotsindwa intambara z'ubupasteri. Ta muyumbe Imana yahereye ubutumwa iri, apana ubu turimo kwihino, mjumbe kutoka kwa Mungu, wotsindwa n'intambara zino kwisi. Ahubwo mu bundi buryo izo ntambara iyo zije ziba ari practice, ziba ari imyiteguro imutegurira kuzasohoza icyo yaremewe. Ni imyitozo. Dawudi yazaga ashanyura itare, ariko Imana ihaye imutegurira kuzaba umwami wa Isiraheli. Imana ngo imurebe, ibona ko azarwana n'abantu, ibanza kumumara ubwo. Tiwo barwanye n'intare ngo urwane n'idubu, idubu riza ritegurira imodoka. Idubu iziterura imodoka yayigenda mu muhanda ikayirenza uwundi. Imana ibanza kumurema mu mutima, ngo imare imukura mu ntama, mu bisa n'ibyo abantu bita ngo ni uruhurirane, ibyo abantu bita ngo ni coincidence, bya bindi muzamuvuga ngo kandi ngo twazaga tumubona, ngo niko yaratura no mu buto bwe. Oya, Yesu ko yaratura, niko Imana yamuremye. Kuva kera kose umuntu yari hehe, isi n'ijuru bitari byabaho, umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ibyishimo byayo kwari ukuzabana n'umuntu yaremye. Kera kose umuntu yari hehe, isi n'ijuru bitari byabaho, umuntu yari mu mugambi w'Imana, kandi ibyishimo byayo kwari ukuzabana n'umuntu yaremye. Yes. Nzahora mvuga iyo neza wagereye, nzahora ngushima mu gihe nkiri ikuzimu tamiga. Dukomeza kuganira, wikorere introspection, wikorere isuzuma wenyine, wigenzura urebe koko niba uhagaze mu mwanya ukwiriye kuba uhagararamo. Niba uha uririmba mu baririmbyi koko ukwiriye kuba uri umuririmbyi.
niba wibarura mu bavuga butumwa ko kuri umuvuga butumwa, niba wibara mu bafite ubutumwa abayumbe, niba koko hari ubwuhetse. Muri filime bagira ibyo bita ngo nabafigira, ni abantu baba muri filime batagize icyo bishe n'icyo bakize. Aza ushuka cyangwa mukamubona gusa ni mama kibanda bamucishije nta n'ijambo avuze. Hari abakozi dufite bameze gutyo, hari abakozi dufite gutyo babafigira, badafite icyo bishe n'icyo bakiza, baraho gusa ko bararihwa amaripo atarayabo. Imana ihamagara Yeremiya, yaramubwiye ngo nagutoranyije kuva kera, ndetse na so na nyoko batarahura, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, ngushiriraho kugira ngo uzabe umuhanuzi w'amahanga. Apana twicaye turabona, apara baraza ya wapasta wamekaa wakaona ya kwamba unastahili kuwa mhubiri. Je, wewe ukijichunguza wewe ni mhubiri kwa ukweli? Niho rero igitabo cy'ubutumwa bwiza bw'Amatayo kivuga ngo kuri uwo munsi azobarobanura bakoreye mu mwanya utari uwabo, ababwira ngo mumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, mwarabatrishe, mwazaga mukora mu mwanya utari uwanyu, mwazaga musirimbana n'abandi ariko ntabwo ari wo wari umukoro wanyu. Niko Imana yabwiye Dawudi atekereje kubakira Imana ingoro. Mutegere, Imana irema Dawudi yamuremeye kurwana intambara, iramutonesha kugeza ubwo sebukwe mutumye inkwano z'ibinyita 200 arabimuzanira. Sebukwe yamutumye inkwano z'abantu 200 yishe nayiwe maboko. Ntago bazaga bakoresha pistoli cyangwa imbunda, ni inkota cyangwa icumu karimushita ukamuza. Aramubwira ngo nzanire ibinyita by'abantu, yarazi ngo aragwayo. Oro ntamenye ko haya arushaho kumukomeza amaboko ngo abazane. Aratura Dawidi, Bibiliya iravuga ngo amahoro amaze kuboneka muri Isiraheli, ngo aravuga ngo ntiyokomeza kuba mu nzu z'imyerezi, ngo Imana ibe mu ihembe. Mutegere uko Imana yamusubije. Habe nubwo abahanuzi bazobikonfirma, habe nubwo tuzosirimba kubera igitekerezo cyizuzanye tukagiteraho umuhuri, nukuri si cy'Imana cishigiki. Dawudi ngo aravuga ngo sinoba mu nzu yikitabashwa ngo Imana ikomeze kuba muri tente. Ngo amara hamagara umuhanuzi Natani, aramubaza ngo Nata, wowe ayo mawazo yanje yumvishe gute? Natani aramubwira ngo ninde wo kuvuguza, ninde wo kuvugurura. Cyo gitekerezo ni sawa, ugenda ukora uko ubishaka. Ngo batararenga hirya, Imana iramubwira ngo ugenda ubwira Dawudi ngo sico namuremeye. Dawudi namutoranyije kuba umwungeri w'ubwoko bwanje, kunda ko mena amaraso, amaboko yiwe yakarabye amaraso menshi itaguye kubaka ingoro nzobamo. Dufite umukoro w'umwihariko, nuko tuza tuguma gukurunga gusa no kuzana ibindi n'ibindi. Ubutumwa bwiza bw'Amatayo buravuga ngo abantu biki gihe nzobagira gute, kuko bameze nk'abana bicaye mu iguriro, ngo babe bahamagara bagenzi babo bakababwira ngo twateye indirimbo ntimwatwikiriza, ngo turarira ntimwarira. Tutera indirimbo tubikirize gute kandi tutari muri uri mu yagahinda, twebwe turi mu yibyishimo. Timuraja mu y'ubukwe muhura na ambulance, timuraja mu bukwe ngo muhura n'abagiye rangata. None kurashaka ngo abo bantu muririmba indirimbo zimwe? Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka. Ngiye gusoma Zaburi ya 90 umurongo n'uwa 3 n'uwa 4, dusimbe dusoma uwa 12. Undi witeguye ahita areba mu migani kugira ngo dusome cya gice mwatanga. Migani 8:22 kumanuka, ndaza kuguhagarika
reka dusoma aho ngaho havuze ngo kuko imyaka oya uhindura abantu umukungugu kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo kuko imyaka igihumbi mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo wahise cyangwa nk'igicucu cy'ijoro. 12 utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imigani 8:22. Urahabona kuko biragoye gusoma Yohana 9 no kuri 4 utarabanza kumva icyaza gitera Yesu kuva ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantu. Bagwe mikoro. Yes. Haravuga ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye aho yarangabiye. Uyu ni Yesu wazuvuga. Iyo usomye iki gitabo kiravuga ngo ubwenge arahugura yongera kubwira abantu ngo basubire muri eneo zabo. Ufite harapigi afate harapigi, ufite SMG afate SMG, ufite agafuni ko gufanya nawe agafata. Apana kuza mu mbunda za musada uri mu binyuma. Aravuga ngo apo mwanzo aho mwitangira rya byose Uwiteka yarangabiye aho ataragira icarema. Amen. Ukomeza ataragira icarema hano kwisi. Data na mama batarabaho, ubwoko bw'abanyamurenge butarabaho, imirari itaragwira, amasoko ngo adudubize. Jewe yarangabiye aho uhereye kera kose narimitswe. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Yego. Ikuzimu atarabaho. Yego. Naragaragajwe. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Komeza. Imisozi miremire itarahagarikwa. Yego. Iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru. Yego. N'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari. Aho. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu. Mu gihe yakomereje ijuru hejuru no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga. Rekeruko uwo wazo uvuga uko ni Yesu ngo agere hano mu gice cya 9 umurongo wa 4 aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa ugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Kimwe mu binyoma bikomeye Satani afatishije ubwoko bw'Imana nukwibesha kugifite igihe cyo gukora ibyo ukwiriye kubukora. Subiyemo kimwe mu migozi y'imigwegwe tutabasha kwihambura Satani tubohesheje nukwibwira ko uwo wagombaga gufata. Erega niyo turira ngo twabuza abacu cyane si urukundo cyane n'umwenda rumwe umwe Paulo yavuze ngo ntidukwiriye kuba mu mwenda wundi uretse urukundo. Takindi kiza kituriza nko kuba nari mfite kuzagirira neza mwene data Imani yamara kancika ntabikoze. Naho gupfa ko tuba tubizi ko bazopfa ariko kubera ko Satani adukinza akakarito ku maso ngahora mbisubika. Igikombe cy'amata nari kukugurira nk'abantu nzokikugurira ubuta bwacu gapfa nkavango ngo bamuhaye umwanya wa ushuda ngo Imani ngo yari inshuti yanje ngo abe nejo bundi ngo nari nagambiriye ngo kuzamugurira igikombe cy'amata hanyuma imisi irahita vuba irahita yihuta ukwita benshi bapfa batamenye umukiza. Imisi irahita vuba irahita yihuta ukwita benshi bapfa batamenye
icumwami Yesu ashaka nukugendana ngo yikirize bamuteye. Mwumve mbabwire, Bibiliya yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uduhe ubwenge bwo kugenzura kontragiti zacu, uduhe ubwenge bwo kugenzura igihe waduhaye cyo gukorera ino ku isi, ngo bituma dutunga umutima w'ubwenge wo kutivanga mu by'abandi, ahubwo duhore tureba ibyo dukwiriye kuba dukora. Umukuki uhagaze, Bibiliya yavuze ngo nuko Yesu ngo araza asanga umuntu wavutse ari impumyi, ngo amugezeho ngo atoba kona, akamusiga ku maso, acora hari ibintu yari izuru gusa ritagira n'ahantu hagomba kuja amaso. Wa wundi wavuze mu gitabo cy'imigani avuga ngo mwitangira rya byose narindi yarangabiye, namwe mu kutamenya kwanyu mwita umugezi uri hano iruhande mu wita Silowamu, bisobanurwa ngo naratumwe, ntimubizi naratumwe. Baza batwita amazina bakagira ngo batwise pour du bon, batwise kubw'ineza yabo, naho batwitiye Imana. Iyo bahushije iby'Imana izisubirayo kutwita. Petero Imana yarera mubonye ko ari urutare, iwabo barahusha bamwita urubingo ruhungabanywa n'umuyaga wose. Yesu ngo azaravuga ngo ntukiri Petero, ntukiri Simoni ubaye Petero. Imana ifite uko itwita kwa mkataba muri ya mazina baza bavuga ngo iratuzi tuzi no mu mazina, ntabwo ari aya yacu. Aya yacu iyo baduhamagaye tuza twitaba bareveraho kwitaba Imana. Ni aya yacu asanzwe, iyo umuntu ahamagawe n'Imana tizimuhamagara mu izina risanzwe, ahubwo izihamagara icyo yamushizemo. Iyo batrackinga telefone cyangwa laptop yibwe, batrackinga device ntibatrackinga nje uyifite. Uri kumva? Iyo bahaye bashaka ino telefone ifite serial number yayo, baza bayihiga satellite kazigaragaza ahantu yo operating, ahantu hayikorera. Iyo Imana iduhamagara nayo ntihamagara iki gikarikasi. Yabwiye Paulo iramubwira ngo iyo mirazi yawe niyo nyonjo yawe, tacho bimbwiye ubuntu bwanje buraguhagije. Iyo nenga abantu babona physically, kuburi mugufi, kubutumbagira, kubumemaguza, nabikoze volontairement, nabikoze kubw'ineza yanje. Rero Imana iduhamagara ntihamagara ibi, ihamagara kirya dushizemo kugira ngo twambare ibi. Telefone ni kirimo indana, plaquette. Rero Imana iduhamagara, izihamagara kiri muri twe, bizoza yaramye ari umuvuga butumwa, izihamagara ivuga butumwa riri muri we. Ta muntu guteye inyota ukiyerera ugasoma Bibiliya ukongera ukayisoma, ta muntu ukubwiye. Ubusanzwe ntabwo tuzatwumvisha amatwi, tuzatwumvisha ibisanzwe bitubamo. Umuntu uzi uko igisasu kiza giturika, ubu nyine gituritse hano, amatwi yiwe yomwemereza ko ari igisasu, ariko utayazi utakizi yovuga ngo ni ipine rituritse. Kandi mwese mwumvise mufite amatwi, bishatse kuvuga iki? Ntabwo tuzatwumva ibidusanzwemo, habe no kubona, tuzatubona ibisanzwe bitubamo. Abigisha biology ubundi bavuga ko ibara ritagenwa n'amaso. Ni ibintu biba tic-tac ku buryo udashobora kubimenya,
ariko iyo ndebye kugira ngo nkomfaminge ko yari pink, ni ubwonko bwarangije kubika ibara rya pink muri ryo, nono amaso akoherezayo kuri seriveri akemeza ko yari pink. Rero n'Imana ihamagara Samweli, yahamagaye kimurimo ariko aje kwitaba Heli. Arasubira ngo asubire kuryama, yumva ikimurimo musukumo ndani, kuramubwira ngo haguruka niho uzicara muri iriya ntebe Heli arimo. Akongera akaja kwa Heli ngo data kurambwira gute. Kubera kutabimenya rero, aho kwitaba iki turimo, twitabisha no matwa asanzwe, twitaba bahera aho kwitaba Imana iri muri twe. Ubu ibera muri twebwe usikundi turamenya iyo turi kumwe. ntabwo igituye mu ihema, ntabwo igituye mu ihema. ubu ibera muri twebwe turagendana uyu munsi iyo turi kumwe. ubu nyine telefone zisona bijanye na sonera ufitemo, wo kwitaba iyawe sino kuhahirahira gukora mu mutima. Igituma tuzatwitaba iby'abandi, twariganye twashizemo sonera izimwe. Sonera yanje irimo hano, umuntu ahamagaye sinosikekeranya no kuba mfata telefone yanje nkitaba. No kwitaba iyawe gute kandi harimo iyindi sonera. Ariko kubera kuzuba, kubera kwitaba amajwi yo hanze aho kwitaba y'indani, twarigananye twese dufite sonera imwe izisona, tumenye ngo ni yawe ihamagaye, tumenye ngo ni yana, mwese mukama muvurungana gusa, buri umwe wese akajaraje kwitaba. Numvise ijwi ryawe none dore ndaje. Numvise ijwi ryawe none dore ndaje. Numvise ijwi ryawe, numvise ijwi ryawe none dore ndaje. witabanye n'abandi kubera kwigana. Dufite abadokiteri bize medicine ariko bari mu bitenge, bagiye gushaka amanota ya diplome ariko ntibagiye gushaka ubumenyi bwo kuvuga umuhamagaro wabo. Dufite abanyamategeko wo mubaza n'ingingo ikurenganura bagufasha hano hiri atomenya hiri, yagiye gushaka diplome ngo niyigezweho ya droit, ariko mu buzima busanzwe no umuntu w'amapoeme yo kwandika amapoeme abantu bakaza basoma. Bibiliya ivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, ngo kuko abahamagawe mu mfura zabo mu isi si benshi. Numvise ijwi ryawe none ndaje. Numvise ijwi ryawe none, numvise ijwi ryawe none dore ndaje. iryo jwi wararyumvise, hanyuma riguha contract. Iyo uhaye ukora umunsi ku wundi, uza uvuga ngo iminsi ikiregereza yo guhembwa kwanje, cyangwa uri mu kigare gusa kurakora gusa kubera ko abandi bahaye bakora, bavuga ngo dutanga isadaka y'abavuga butumwa ugatanga.
bavuga ngo duherekeze umushitsi ugataha, bavuga ngo dufashe umupfakazi ugataha, ariko ibyo bintu byose uhaye ukora biri mu myitozo ikuganisha gusohoza ico waremwe. Nushaka kumenya imbaraga zawe mwateruranya ameza n'abandi, uzayiteruze niba uzomenya ico ushoboye. Biriya mubamo ngo twajanye ngo umurwayi mu cumba c'amasengesho ngo turamusengera ngo arakira. Tu ni ikinyoma, uzogende wenyine umusengera. Tu ni kakanyegeri kakundanye ikiraro n'inzovu karavuga ngo bakunduye ikiraro. Twakunduye ikiraro akanyegeri kadapima amagarama. Uru rusengero rwubatse rwose, ndashima Imana ko harimo nanje umugabane wanjye. Wowe muri uru rusengero rwose rwubatse, uzuvuga ngo UPC ngo yubatse urusengero twubatse, wowe harimo itafari ryawe wowe Imana. Dawudi umwana wamaze gupfa yari yabyaye mu buryo butari byo kuri muka Uriya, ararira cyane amutakambira ngo Imana ngo irebe ko yo mugarura. Imana iramubwira ngo ikitoba nico, uwo mwana ntiyoba muri ino si ariko nzoguha undi mwana w'umuhungu niwe uzima ingoma yawe kugira ngo mporere amaraso ya Uriya. Oyaye umwana uzabyara kuri muka Uriya ku mfizi ya Uriya niwe uzima ingoma yawe. Dawudi aratura, wamara gutura abyara Salomo, amwita Salomo, ariko mu by'ukuri Salomo ni izina rya Dawudi. Mutegere neza, Salomo ni izina Dawudi yise umuhungu, ariko izina ry'umugambi w'Imana mu kuzana Solomoni ku isi ni Jedidi. Izina ry'umwami Imana yari yarateguye kuzima mu kigo cya Dawudi yari Jedidi. Salomo yari mu mazina y'abantu gusa, kurya bazakwita Sobera. Uko Imana ifite izina rinyita rihuye n'ico yandemye, kandi ico umunsi nzoga isohoza, habe nubwo mwoterana bangana gutya n'abandi bataje bagaho mfata bareke gucika. Biravuga ngo Dawudi nuko Imana ishaka mu gihe cye aracika arashirwa kuri basekuruza. Imisatsi yawe dushirira ku mutwe, iturasohoza ico Imana yaturemye. C'est pas question yo kurya neza amavitamine menshi n'ibindi, no kudasohoza ico Imana yaturemeye. Gukora mu gihe cyawe. Muzamutekereza ngo niki cyatumye Samson wakoze ibyo abantu bose baza bamugaya bakamava ngo Samson, ariko biza bitworohera abaje biza bitworohera gusoma ama-histoire ari muri Bibiliya tukama dusa nkaho tutaza tubikora. Samson muzamutekereza ngo niki kiza gituma mu ntwari zo kwizerwa mu gitabo c'Abaheburayo yabamo, kandi nyamara yarakoze ibintu mwese muzamugaya ngo Delila yaramwogoshe aho muzi Imana yari yararemeye iki Samson na Delila. Mwumva amakuru ya Samson kuvuka, hanyuma nawe wigenzure wibaze uko bwije nuko bukeye, uzusenga Imana ngo mpishurire ico nkwiriye kuba nkora. Mukamano wari mu murima hayahinga, marayika w'umwami Imana ngo araza aramubonekera, aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu n'ubwo uri ingumba. Aramubwira ngo ayo makuru uhagarara, nje kuzana umugabo uyamubwira atavuga ngo n'ay'abagore mbanye mu murima. Arirukansa aramuzanye ngo bahagere, aramubura ngo bucaragaruka, aramubwira ati wanteje umugabo, none uguma ngende nzana umugabo abyumva bimubwire neza uburyo nzosaba. Marayika w'umwami Imana ngo arahagarara,
Manowa araza ngo hashike ngo aramubwira ngo nije Mana navuze ngo muzobyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu si mubazaniye ngo azobahingire kuko nyina hayahinga, sinamuzaniye kuzabatashiriza, muzanye kugira ngo azabakiza amaboko y'Abafilisitiya n'Abamidiyane. Ico gihe bari batwaye ubwoko bwa Isiraheli, nibo bari babakandamije, nibo bari abakoroni babo, nibo bari babakoronije. Ngo amare umugore aramubwira ngo ibyo bintu wavuga nti aramubwira ngo mva kwanza mbanze ngwe briefing, tukamwogoshe kuko imbaraga zizoba mu musatsi. Cya kabiri, tukamwe ku kintu cyose gisina, habe n'imbuto za vino usubuto ya mizabibu baza bacisha hanga tukaryeho. Ngo buce Samson aravuka. Samsoni imyitozo yabaga mu rwara, yabaga mu ntare, ngo yazaga rwana gusa ni exercice pompage ziwe ko ari ugushikura ibitara akazabikurura aho biri. Akamafata imbwebwe 300 gutya akamazizirikanya ari muri practice. Hari hataragera ko sozi cy'Imana yagambiriye. Umuntu wese Imana yateguriye gukora ikintu izigenda itegura naho nabo kumufasha naho agomba kugikorera. Ngo buce areba mu bakobwa biwabo bose, kandi cyaraziraga kikaziririzwa gushaka mu banyamahanga. Ngo yitegereze mu bakobwa babo yamabona n'udukobwa tugufi, abona ntiyo dushakamo, yamabango ndaje mu Bafilisitiya. Ngo agereyo bamukubita icenga, ari kugira gusa ngo Imana izamuhuze na Delila. Ngo buce Delila barahura, Delila amubwira ngo uzumbesha ntunkunda, nigute utarambwira ko saza rwara umutima? nigute twabanye barakurasha ukuboko ukaba utarambwiye ku kuboko kwawe ari ikimuga? Uzumbesha, mbwira ibanga ry'imbaraga zawe. Samson akamubwira ngo mwomboha gutya mukamboha ni inyabutatu n'imigwego muba munda bamubaho umuhungu wazaga witoreza ku mabuye akamugagura ngo ikamera ngo nkitwitswe n'umuriro. Umugore ngo aguma kumurembya, wakati wa Mungu ulipo wadia. Samson aramubwira ngo kuza umbona bonyogosha nova nkama bokogosha nova nkabandi sawa. Ngo aramuboha ngo amare bamukuraho ibisage yari afite dread, ibisage biruta ibingibi kuva avutse atarogosha. Ngo amare kumwogosha, Imana iplanifiye uburyo bazamujana muri stade nkuru nyayo yiwabo, ngo abagore n'abana nabase nabasekuru ngo baza gushungera ngo ico gihanda nzovu cari carabazengereje, ngo batangira kumukena ku muvyibo. Imana nayo ngo itangira gutsitsimura agasatsi ku mutwe. Samson ngo akumve arababwira ngo munyegereze inkingi z'iyinzu, munyegereze. Kuva Samson aremwe uretse wa munsi yisha abantu igihumbi, umunsi yasohoje umugambi w'Imana n'Abafilisitiya bakabacukaho, ni umunsi yari yarogoshwe. Ngo bamwegereze inkingi ngo maze ngo abari muri stade bose bapfana nawe. Harimo intwari z'Abafilisitiya, harimo abasaje b'Abafilisitiya, harimo abanyabwenge bize. Kuva uwo munsi bacika, Imana imukirisha amaboko y'Abafilisitiya, batinya Abisiraheli. Hari umukoro wihariye Imana yakuremeye, nubwo urimo kwivanga mu yabandi rwivanga we. Hari umukoro wihariye, kandi uko imyaka ihaye igenda ikuryaho niko uzoyikora dabu. Icoroheye Samson gukurura inkingi akazikindura, nuko yari asanzwe umunsi ngo baza kumufata kubera kumenya urugamba rwabo yavukiye kurwana nabo. Ngo arababwira ngo mubanze mumbwire ko mwebwe mutari bundwanye, tubanze turagana. Mwebwe Abisiraheli ntabwo turwana. Baramubwira ngo mu yandi magambo yaravuze ngo Umwisiraheli umwe wanyu iyo nkubita kuko sibona avukiye kurwana nawe. Kunseka ngo sinzi kuririmba si cyo navukiye, umunsi nzotesha guzwa ijambo nawe uzonseka. Nono akagerageza kubabwira ngo wowe uyu mwana aba bantu 3,000 mwazanye si ntibari ngombwa, niba mutandwanya ni mumbohe gusa mubanshira. Exercice yo gukindura inkingi zo muri stade yayigiye mu marembo ngo asohote ngo afata amarembo y'umurwa yama yasohoka na gate y'umurwa
arayisohokana baba bamureba. Ibyo uhaye ukora kurabona biha bikujana kuco waremewe cyangwa uracari muri pre-unity kurishakira, uracaririmba uturirimbo, uracafata uturestation, uracafata amiga abandi bigishije, uracasubiramo indirimbo abandi baririmbye, uracasaraza uko abandi baririmbye, uraciga uko abandi bacuranze. Wowe Imana yahamagaye gucuranga sente, ugacuranga abantu bagahembuka, wamara ugafata umwanya wawe wo gutegera ibindi bisirimba abandi bacuranze ngo ubone uko ucuranga. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Abo basaruzi uzukora cyabaye habit, cyabaye ubuzima bwawe bwa buri munsi kandi ku bandi kibakomereye. Icyo nicyo Imana iduhamagara. Kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare. Dore burije igihe umuntu atabasha gukora. Umubwiriza aravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko gukora n'umwete. Ndashaka gutandukanya amagambo abiri, umwete no guhubuka. Abantu baza bitiranya ibintu n'ibindi bakama babona ngo ngogana na superi ngo bija kumera kimwe. Oya umwete no guhubuka si bimwe. Umwete ni ugushishikarira gukorera icyo uhamagariwe gukora, ukagikora uhawe usiganwa n'umukuki wa kontra yawe bampaye kubaka inzu mu kwezi. Umwete nogira kugira ngo ukwezi kuzorangire ndangije kuyubaka. Bitandukanye n'impubutsi yoza itazi kontra mfite ikamba itangira kugerekeranya amatafari hejuru n'ayandi yosenya n'ibyo maze kubaka. Umurimo wose werekejeho amaboko ukora n'umwete. Mbere yo gutekereza ibyo abandi bahaye bakora, Mwuka yarampishuriye arambwira ngo ishari birya tuza tuvuga ngo ni nyina ngo ukuroga n'ibindi. Oya ishari ni ukunanirwa gukora icyo ukwiriye gukora, ukarangazwa n'uhaye ukora ibyo akwiriye kubakora. Iryo ni ryo shari. Ishari ntabwo ari nyina w'uburozi. Ishari ni ikigwari cyane niwe gukora ibyo kigwiriye kuba gikora, kikarangazwa n'ibyo bizoza haya akora akwiriye kuba akora. Oya yoshobora ibindi nawe. Erega nico cyatwishe. Nico cyatwishe. Umuntu arabyuka akumva nawe agomba kuririmba nk'abazungu. Sibyo? Umuntu arabyuka ngo kugira ngo abe yamasterinze umuziki, ngo nuko ngo ari bucurange ngo nka Hillsong. Wazanye kwiga yabikuye. Wazanye uwo muziki uhaye wimita, uwo muziki uhaye wigana yawukuye. Niba wowe uri umunyamuziki, Imana yakagombye kuguha ibyiyongera kuri bya bindi wawundi yagarukiyeho. Ariko kubera ko utari umunyamuziki uhora ku ivomo rya wa wundi wahishuriwe. Kubera ko utari umuvuga butumwa uhora na headphone zo kumva ibyo abavuga butumwa babwirije, ukaza ukabibrokora imbere y'abantu. Tugeze mu rwego bene wacu kugira ngo ntegurire icigisho nje kwigisha, kibaza ari uwamutoye ari nawe wemeye ukubo bemeye gute gutegurira icigisho. Wowe kwanza wamubonye wowe bushobozi, hanyuma wowe wemeye kuja kubwiriza. Eske kweri uri umuvuga butumwa? Ngoye ngo dufite ngo igiterane ngo curubyiruko ngo none ngo uzantegurira icigisho ngo nzobwiriza nyabo ngo tegure pimbira indirimbo nzaje muri studio uje kugira gute? Umve kuba wowe niko gusohoza ico waremewe. Kuba wowe nibyo byoroshe kuruta kuba kanaka. Kuba wewe nibyo byoroshe gukoreramo kuruta gukorera mu wundi.
soje mbabwira gute? Soje mbabwira ngo nushaka kumenya icyo ushoboye uzarebe kirya uzi ukora wenyine ukagikora cana n'imbaga y'abantu, ndetse kuri bo bakabona ari nk'umutwaro kuri wowe, kandi kuri wowe bikora byoroheje. Subiyemo, nushaka kumenya icyo uhamagarirwa gukora uzagenzure kirya uzi ukora uri wenyine cana n'imbaga nyamwinshi, kandi banakureba bakakugirira nk'impuwe nkaho nawe kikugoye, nyamara mu buryo busanzwe kikoroheye kugikora. Kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, dore ni igihe bugiye kwira umuntu azaba atakibasha kubona. Twopfa none. Iriya Zaburi ya 90 iravuga ngo uhoraho n'umwe gusa, n'Uwiteka. Iravuga ngo imisozi itarabumbwa, ni umukozi w'Imana Musa, ngo isi itarabaho guhereye kera kose wari ubuturo bwawe. Umurongo wa 4 twasomye wavuze ngo imyaka 1000 kuri wowe kubera ko uhoraho ni nk'umunsi umwe, ngo ndetse ngo imyaka yashize ngo uyibara nk'ejo hashize, iri joro ryatambutse. Impamvu kibona ufite igihe, Bibiliya iravuga ngo muri muzarama ni 70, nimuha bonus ni 80. Ababaze ko barayikabaka, ariko ikibazo ni kuri kontra mufite iri valide izarangirana n'ico gihe cy'imyaka 80 muyigejeje. Namwe mwitwa ngo muri bato mugejeje hehe? Ntabwo ari ihame kuzogeza 80, arabo mungana bapfuye, arabari munsi yawe bapfuye. Kubaho kwawe n'umugambi w'Imana. Reka nkubwire, iyo umuntu avuka hari abavandimwe be barenga miliyoni bazabapfira mu nzira. Umuntu yaje mu gitereko ca nyina abashoreranye n'abandi bavandimwe nabo bifuzaga kuvuka, barimo abakobwa barimo n'abahungu, ariko uw'Imana ifiteho umugambi akaba ari urusha abandi intambwe, akabimpaye amaguru akicara mu gitereko ca nyina. Bwaca mukamubona akabacitse ku icumu rya mbere ryo kwinjira mu gitereko, agacika ku icumu ryo kuvuka, yamara kandi akongera gucika ku icumu ryo kwakira agakiza kugira ngo abashe gusohoza icyo Imana yamuremeye. None ko mwakijijwe, ko mwakira impano y'Imana y'agakiza, je muri gukora iby'Imana yabaremeye gukora, cyangwa muri kwishantiye z'abandi ko murakora ubuyede maso? Muri abayede cyangwa ko murakora iby'Imana ibaremera? Imisi irahita vuba, irahita yihuta, ukwita benshi bapfa batamenye umukiza. Ari wico twakora tugikoranye umwete, soje ariko ndagira ngo ngufashe byibuze mu gihe cy'iminota itageze ku 10, fata umwanya wo gutekereza ikintu ushoboye mu buzima bwawe. Wanze wiretire muri twararirimbye, twarahanuye, twarabwirijwe, uvuge ngo nakoze iki, Imana yankoresheje iki, Imana yankoresheje iki, nkoresha na kiriya. Hanyuma numara kukibona uhere none kuzogeza umunsi uzocikana urugendo rwawe rwa minsi yose, ibyo ukora byose. Ubundi habaho ibikorwa rusange nkabirya baza bita ngo sarongo cyangwa umuganda, tugomba kwitabira amateraniro n'ibindi, ariko ugomba kugira umusanzu wawe mu materaniro, umusanzu wawe muri generation, umusanzu wawe muri quartier, umusanzu wawe muri icyo kintu cy'ikivunga. Umugambi umusanzu wawe n'uwo, umwihariko wawe n'uwo. Ukibuga cy'umupira, iyo umukinnyi umwe tuvuge nimero 3 azamutse akaja kuri 11
ntavunike ngo aze kumukorera couverture iyo baranshijeho umupira karindwi w'indi